Assalamu alaikum, hurmatlı mekendештер жана Бай ТВ каналы катталуучулары. Бүгүн 22 ноябрь 2020 жыл Өзгөн мал базарындабыз. Тактап айтканда, кочкор, кой, козулардын алдында силерге бүгүн кочкор, кой, козу жана ошондой эле эчки, текелердин бааларын билип бермекчибиз. Анда эмесе видеонун аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Özgön ayında yanbasında çelik sargası var, kızıl kıraskası var, kara bir yarım. Qo'z qo'chqora. Nal qo'zi qo'chqorlar 13 ming so'mdan so'radi, berbedim deydi. Bugungi kundagi qo'zi qo'chqorlarning baalari. Nal aralash qo'chqorgan 30 ming so'm kemi var. Qancha chaka? 2 kishi qo'chqor. Pazar qancha so'radi aka? 25 so'radi, 23 so'rabdir, berbedim deydi. Yaxshi. Mına iki tiş. Aka. Qayoq? Qarodasanda обычный lebe? Yok, hazırca 3 tiş deb aytib qo'yar. Обычный. Hozircha 3 tiş, жазга 4 tiş deydi. Pazar 20 ming so'radi deydi. Aka sizga qancha so'radi pazar? 40 so'radi. Men aldım. 40'a vermediniz. Parodaç. Afgan. Na. Arap kedi kaldı Arap. Öte çoğun. Öte çoğun koşkan. Adam boş olaydı ya. Na görseniz var. Baytıva. Nalı çoğun koçkorlar 35 ming so'mdan devatken kemi var. Na göğü ıldıyaraktan tartıyordu. Na ıldıyan da tart koşsaydı. Şul eko tegiz eken 35 ming so'mdan kemi var. Pazar qancha so'radi aka? Pazar 53 berib atar. 53? Ekonova? Ekonu 53 ming beriptir, beribdir. Yaxshi aka, pazaringiz bersin. Bunal обычный jaydari qo'chqor 35 ming so'm kemi var. Pazar 27 ming 200 so'm so'radi, berbedim deydi. Bunal cho'ng qo'chqor ekan, ko'ringizlar. Nalla, ıldıyarak bu tartodan adamdın şul arzandadı koy. Arzandadı deydi na koy. Görgönder. Özbekistan gelbey koy arzandadı deydi. Özbekistan hazır granitsa jabık bolğanda baylanıştı. Koylar arzandadı deydi. Dagı görөбүз aldıda pazarda. Hazır çoң qoçqorlar bari bas. Урматтуу достор, агалар, инелер, бүгүн мына Өзгөн базарына Эжелбай менен Кисар аргындашкан erkek qo'chqor qo'zlar chiqdi. Bası qanchadan bo'ladi aka? Bası 15 mingdan. 15 mingdan kemi var ha? Kemi var. Azroqdan kemi. Optumga olsa qancha? Optumga olsa 14 dan berem. 14 dan beresiz. Qancha bosh bor? Bu yerda hozir 20 bosh bor. Nomeringizni aytib qo'yasizmi? Nomerim 556 menen. 98 556 menen 76 13 66. 13 66 ушул номерге байланышып, ушул qo'chqorlarni көрсөңүздөр болот. Мына куйруктары дагы жакшы тегиз qo'chqorlar экен, мына аргындашкан. Мына көрүңүздөр. Буларды дагы Билайн номер бар. Айтып бериңиз. 73 мenen 98 56 56. 98 56 56 номерине байланышып, ушул qo'chqorlarni көрсөңүздөр болот. Буну дагы бауга киргизип баксаңыздар, дагы өсө турган коз qo'chqorlar экен. Жақшы aka, базарыңыз берсін. Налы, таза Кисаров, Эделбаева? Эделбай. Эделбай на бирөөсү. Налы, Кисар. Налардағы бар екен, шу Бишкек. 6 башты 180 мing сомға бербедік дейді. 30 ming сомдан тура келді дейді. Налы, 2 тиш бардығы. Бүгін Өзгөн базарында чоң qo'chqorlar. Mına dostlar, Tajikistan'dan gelgen öte mınday 4 diş, 2 diş aralaş. 4 diş eken mına. Aralaş. Qo'chqor urgaç eken ha? Qo'ylar. Bas qanchadan aka? 14 mingdan kami var. 14 mingdan kami var. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 79 mingdan 95 87 87 nomerine baylanışıp bu Kisar aralashmagan? Kisar aralash. Tajikistandan kelgan. Qo'ylarni ko'rsam, qo'ylar. Arkasından da görünsüzler, kuyruqları dağı öte. Zirkali. Sonun.
Жақсы aka, базарыңыз берсін. Мына көріп байланышыңыздар. Өте сонун қойлар бар екен. Мына құйрықтарында көріңіздер. Астан да көрсетіп қояйын. Көпчілігі мына астан тартып деп сұранып жатышат. Мына қошқор 17 000 сом кемі бар. Базар қанша сұрады aka? 16 сұрады, бербедім дейді. Мына жанындағынша aka? Қара. Алар 13-тен сұрап отыр. 13-тен сұрады, бербедіңіз, а? Екі қозу ба? Бұл деле қозу екен, мына чоң. Чоң қозу екен. Жақсы, базарыңыз берсін aka. Мыналы екі қошқорды 24 000 сомға бербедім дейді. Мына 24 000 сомға 12 000 сомнан тұра келеді екен. Астан да тартып қойын, көріңіздер. Адамдың ұшыл içінен санынан келе тұрған қошқырлардың балары. Aka, siz qancha tutasiz qo'zilarni? Qancha tutasiz? 9,5 kami var. Bazar qancha suradi? 8 suradi, bermedingiz. Жақсы aka, bazarınız versin. Mınal tika qo'shqor ekan. Quyruqlarında ko'rsangizlar bo'ladi. 13 000 so'm kemi var. Bazar qancha suradi aka? 12 berdi, bermedingiz. 13 000ga baylag'ishi va 12 kishine qo'shdi. Kishine qo'shsa berem deydi. Bugungi kundagi qo'zi qo'chqorlarning bog'lari. Mınal iki qo'zi qo'chqor 20 000 so'm kemi var. 10 000 so'mdan tura keladi. Bazar qancha berdi? Bazar qancha suradi? 19,5 soat bermedinglar. 20 000ga bitishi va bayla oldi ekan 20 000ga. Bugungi kundagi qo'zi qo'chqorlarning bog'lari. Mınal qo'chqor ötörüm aka, 8,5 000 so'm kemi var. Görüngsizler, 8,5 000 so'm kemi var deydi. Janındagılar uşa 11 000'den kemi var. Qo'chqorlar bar ekan. Qo'zi qo'chqorlar. Bugungi kundagi qo'zi qo'chqorlarning bog'lari. Aka, bozor arzandadimi deyimda? Je, shundaylar. Shundaylar. Yaxshi. Mınal iki qo'zi qo'chqorlarga, qo'zi qo'chqorlar 12 000 so'mdan kemi var deydi. Bugungi kundagi qo'zi qo'chqorlarning bog'lari. Астынан да көрсетіп қояйын. Базар қанша сұрады aka? 10.300 сұрады, бермедіңіз. Жақсы, базарын берсін. Мынау екі тиш қошқор 30 000 сом кеми бар. Базар 25 000 сом сұрады, бермедім дейді. Көріңіздер, чоң қошқор екен. Қозы қанша дейсіз aka? Қозыны 8 000 сұрап. 8 000 сұрап жатады базар. Сіз қанша тұтасыз? 9 kami var. Kişiye qo'shsa bereriz deydi. Bugungi kundagi qo'zi qo'chqorlarning bog'lari. Mınal qo'zi qo'chqorlar 4 mınal 2, mınal 2. 12 000 so'mdan tutasa, 12 000 so'mdan kemi var deydi. Bugun bozor arzonmi aka, je shundaylarmi? Burunqi jumaga qaraganda kishine nima tushdi? Burunqi jumaga qaraganda bozor kishine tushdi deydi. Mınal qo'zi qo'chqorlar 12 tushdi. Normalleşti aka? Pazarda жүргенде. 2 000 düşüp durumda emesinde. Bu ötken pazarda 14 000'den buladı dedim de aytımda. Satıp ketken şular. He. Hazır uje 12 000'den kemi var dedi. Ötken pazar 12 000'den satkan eken. 10 000 şunda alıp 11 000'ge çeyin bereriz dedi. Emesine qarab. Pazarınız versin aka? Mınal oşolla qo'chqorlarning sherigi 10.500 so'mga satıldı. Satıp baylab qo'yib tur. Bugungi kundagi qo'zi qo'chqorlarning bog'lari. Quyruqlari ham yaxshi. Mınal qo'zi qo'chqorlar 8 000 so'm kemi var. 7,5 000'den berem deydi. Mınal bugungi kundagi qo'zi qo'chqorlarning bog'lari. O'ta yaxshi. Shunda o'yla arzondagan qo'y. Baytova. Mınal 4 diş. Vardı öyle 4 diş. Eko 6 diş. 4 diş, eko 6 diş. Aralaş, argındaşkan eken. Edilbay. Bağlar kaçı aka? 15'ten koyup verem. 15'ten koyup verem deydi. Görüngüzler. Kaça baş var aka? 12 baş. 12 baş. Şu bozlarda var eken tuyup turganları. Bari boz. Bardığı boz eken da. Ençi bab. Nomerinizi aytıp koyun aka? 77 minen. He, aytıyorum. 77 18 62 öyle ekin. Uşul nomerge baylanışıp ушундай энчиге чоң койлорду көрсөңүздөр болот. 15 000'den kemi var. Боз бардыгы. Кудай кааласа кышка төлдөйт. Дагы сүйлөшүп кемитип берет. Көрүңүздөр.
Bazarı görsen aka. Rahmat. Öte жақсы koylar ekan. Nalı urgaçı qo'zi soluqlar. 9'dan kemi var. Kam var, kam. Bazar qancha so'radi aka? Ha. Bazar 8, 7,5. 8, 7,5 so'radi tarqi. Nal kichikayingiz qancha aka? Bunday aytingchi. Kichikayingiz. 7,5. 7,5 ming. Bo'lishni baylanishni aytasiz. 500 so'm, 1000 so'm tushdi. Bazar 500 so'm, 1000 so'm tushdi deydi burunga qaraganda. Yaxshi aka. Bazar tushgan yaxshi-ku? Ova-da. Bazar tushgan yaxshi. Bizga ham yaxshi. Yetdaga arzondaydi xudo qalasa. Xudo qalasa arzondaydi. Mana bir oydan ko'tariladi, 1-2 oydan. Nal qo'zi. Urg'ach qo'zi, 6,5 ming so'm kemi var. Bazar qancha so'radi ava? 5,5 so'radi, berdim deydi. Nal chaka jandağı. Chekey. Qo'zi. Buldel oshul senada? 6,5. Baytuva. Hurmatli qatorchilar, mınal hozir ushul 5 baş 14 ming so'mdan olib baylanildi. Hozir 6 yilda deb tayyorlanacak. 14 ming so'mdan bugungi kundagi soluqlarning to'ltadın bağları. Baytuva. Nal urgaçı qo'zilar. Bazardan tushganda baylanishib tushibdi bugunda. Bazar arzandab tushdi deydi nal. 1000 so'm, 2000 so'm tushdi bazar bugun. Bazar tushdi, mına arzandadi deb barli aytadi, 1000 so'm, 500 so'm deb. Hazır 2000 so'm, 2000 so'm tushdilar. 7,5 mingga 7,5 tandaşın. Tandaşın 7,5 ming. Nal qo'zilar 7,5 ming tandaşın deydi. Urgaçı qo'zilar. Bugün bazar tushdi. Bugun bazar tushdi xudo qalsa deydi. Mana bardi. Ko'pchilik aytadi bazar tushdi deb, bazarga chiqib yurganlar aytadi. Yaxshi. To'qtular so'yishqa o'ta mana ko'rsangizlar bo'ladi. O'ta 700 so'yila turgan ekan. Telefonda ham yozib qo'ydi. Yaxshi aka. Telefoningizni ham aytib qo'ying bo'lsa. 77 bilan. 77 dan 42 42 63 63 25 haqida. 25 nomerine baylansangizlar bo'ladi. Mana shunday qo'zi to'qtular bor ekan. Mana ostidan da ko'rsatib qo'ying, ko'pchilik bunda tartib o'tadi. Na yeni ola qo'zisi erkek 15 ming so'm kemi var. Bazar qancha so'radi aka? 13,5 ming so'radi, berbedingiz. Yaxshi. Nal birinchisi 6 tish, qolgani 2 tish meko. Balalar qancha bo'ladi? Balaların 15 otam kemi var. 15 ming so'm kemi var deydi. Nal. Bazar qancha so'radi ava? Bazar 12,5 so'radi. 12,5 so'radi, berbedingiz. Bermedim. Yaxshi. Bazar arzonmi? Yediniz hamda. Bazar bugün arzan. Bugun arzon deydi. Ko'pchilik aytadi, bazar arzon deb. Bugün arzan. Qancha O'zbekiston javuldi, arzan. Qancha do'stman? 12. Qancha? 6 tish qo'y 12 ming so'm. Na. Özür. Candaş semiz ekan ava. 15 ming so'm da. Bazar qancha so'radi shuni? 13 so'radi, berbedingiz. Yaxshi aka, bazaringiz bersin. Nal Bishkekdan qo'yi deydi, Bishkekdan kelibdir. Edelbey deydi. Bası qancha aka? 18 ming so'm deydi. Nal o'zi bo'yin ko'rsangizlar, adamdan shul kindigidan tura keletgan. Bazar 15 ming so'mga berbedingiz bazar. Qancha aka? 4 tish. 15 ming so'mga berbedim deydi, 4 tish. Bugungi kundagi shunday cho'ng qo'ylarning balari shular. Nal 4 tish to'qtular. 14 ming so'mdan kemi var. Mana yetidagi yaxshi ekan, so'yishqa. Yetchigidagi jaray turgan qo'ylar. Bazar qancha so'radi aka? 12 dan so'radi, berbedingiz. Yaxshi. O'ta yaxshi ekan. Yetidagi so'ng. Ha? YouTube'ga chiqadi aka, YouTube Baytuva kanalidan chiqadi, xudo qalasa. Al 6 tish qo'y. 11 ming so'm kemi var. Bazar qancha so'radi? 9 ming so'radi, berbedim deydi bazar. Na. Yaxshi. Baytuva. Nal urg'achi qo'zi 6,5 ming so'm kemi var. Aslında ko'rsatayım da ko'ringizlar. Bo'yin. Bugungi kundagi qo'zilarning ba'alari. Nal 2 qo'zi, nakshakayimidan cho'ngi 6800 so'mga alindi. Hozir olib nima bo'lacak? Eseptep ba oldu. Na. Bugungi kundagi qo'zilarning ba'alari. Buna qo'y. Nal cho'ng qo'y. 9 ming dediniz ha? Yo'q, 7,000. 7,900 so'mga aldım deydi nal. 6 tish. 6 tishdan da o'sha maydalab qolibdir. Ko'ringizlarmi?
Mынау Тәжікстаннан шыққан. Ургач, а? Ургачы қозылар. Қозу же екі тиштен өтіп қала ма екен? Ургачы қозылар мына. Тәжікстаннан шыққан таза кисар же арғын шыққан ба? Таза güzel. Таза кисарлар дейді. Басы қанша? 15 мыңнан кемі бар. 15 мыңнан кемі бар дейді. Қанша баш бар екен? 16 baş. 16 баш бар дейді. Номеріңіз айтып қойын қоқыс кисарға 778 778 14 56 75. 14 56 75 номеріне байланысаңыздар. Шул Тәжікстаннан шыққан кисар ургачы қозуларды көресіздер. Көріңіздер. Базарыңыз берсін аға. Мынау қанша тишек а? Bunu koy reklamaga çıkarıp öyle koy. Ой, реклама емес аға. Жақсы эле, басын да біліп бересіз. Қанша басы? Басы қанша? 11,5 мың сом дейді. Боз екен. Бүгіндегі боз қойлардың балары. Мынау тиштері қанша тишек а? 6 тиш 4 тиш аралаш екен. 10 мың сомдан кеми бар. Бүгінгі күндегі базардағы балар. Қаншаға бербедіңіз аға? 8,5 sıradan değil. 8,5 сұраудан бербедіңіз. Базар арзан ғой демші өтті бүгін, а? Бүгін арзан демші, көпчілігі айтып өтті. Өзген базары. Мынау ене бала 4 тиш. Баласы ургач екен. 12.300 сомға алдым дейді. Алу азыр. Ене бала алу. Бозулар. Жақшы. Арзан ба ка? Мұнықы жұмаға қарағанда арзанырақ қайла. Ака, қанша қалдыңыз? Ака, қанша қалдыңыз? 12.800 қалыптыр. Қосы ургач екен еркек пе? Ургач екен. Арзаншылық дейді. 12.300-ге алдық дейді. Көріңіздер. 800 дейді. Мынау ургач қоз ака. Ургачы қозу. 10 мың сом кеми бар. Базар сұрайлық дейді шу. Қозылар қанша отыр ака? 7,5? 7,5 мың сомда мына қозылар. Базар қозылар қиләлі арзандап қалыптыр. Көріңіздер. Қанша сұрады базар ака? 68 сұрады бербедіңіз. 68-ден сұрадым бербедім дейді. Мынау қозы, ургачы қозы. 5,5 мың сом кеми бар. Базар қанша сұрады? Еркек пе? 5 сұрады бербеді. Ава сіз қанша дос? 7 мың сом кеми бар. Базар қанша сұрады? 6,5 сұрады бербедім дейді. Қанша дос? 7 мың сом. Базар қанша сұрады? 65 сұрады бербедіңіз. Жақшы. Бүгінгі күндегі қозылардың балары. 12.300 сомға алып азына жетелік ет одат. Бүгінгі күндегі чоң қойлардың балары. Қанша тишкен ака? 4 тишкен. Сойышқа алып кет одат уже жетелік. Мынау еркек қозылар, бағылғаның қозылар екен. 12 мың сом кеми бар. Базар қанша сұрады ака? 11.200-ден сұрады бербедім дейді. Көріңіздер, бүгінгі күндегі қозы қошқырлардың балары, бағылған қошқырлар, қозы қошқырлар. Базарыңыз берсің, ға? Мынау ене бала, қоз еркек ургачы ба? Ургачы 16 мың сом кеми бар. Базар қанша сұрады, ға? 14 мың сом сұрады бербедім дейді. Бүгінгі күндегі ене балдардың балары. Енесі семіз екен, жақшы. Базарыңыз берсің, ға? Мынау ургач қозылар, а? Ургачы еркек аралашкен. 7,5 мың сомдан кеми бар. Бүгінгі күндегі қозылардың балары. Көріңіздер. Мынау 13-тен тиштерін майдалап қалыптыр. Енелері. Мынау қозылары менен 13-тен тегіз сұрай бергіле дейді. 13-тен кеми бар дейді. Мынау еко. Көріңіздер. Қозылары еркек ургачы ба? Ургачы. 13 мың сомдан кеми бар. Базар қанша сұрады? Базар арғандай сұрауды дейді. Көріңіздер, бүгінгі күндегі қозылу қойлардың балары. Мынау 4,5 мың сомдан дейді. Мына біріншісі еко кеми бар. Ал емен мынау үші кішекей. 3,5 мың сомдан кеми бар. Улақтар. Бүгінгі күндегі улақтың балары. Мынау улақ
4000 сом кеми бар дейді. Мына көрдіңіздер? Мынау чоң ешкі 7 кеми бар дейді. Бұл туған мы, туелек пе? Туған. Sütü var da hazır ha? Hazır sütü var ekan, sağın echki. 7 kemi var dedin ha? 7 kemi var ekan. Mınalar qalğаны 6000 сомдан ekan mınalar. Kichikeyler. Mınal echki qısır 9000 сом kemi var. 8500 somga berem deydi. Soyup jegenge eti tazil ekan. Жақсы aka, bazarınız versin. Mınal echki 7500 som kemi var deydi. Bazar qancha so'radi va? Bazar 66, 67. 66. 7'ge çeyin bar o'tayotgan, bermeydi atgan mana. Nal 5'ga 5 ulaga jaray turgan tekeler. Qanchadan bo'ladi ekan? Qancha? 7000 dan deysiz baba? 7000dan. 7000 dan tura keletken. Kemi var. Büyük gündeki ulaga layıktı tekelerдің bağları. Nal ulak 3000 somga verem deydi. Şerimde verem şunu. Yeti dadil bırak. Nan 3500 somga verem deydi. Bu özülevi jeynesi var ondan. 3500. Nal qancha mı? Eski gün ya? Sarka qancha? 4500 somga verem deydi. Büyük gündeki ba. 2 so'm qo'yib beraman aytdim. Nal ulaga o'ta jaray turgan cho'ng tekeler. Qancha do'sa? 15000 somdan ne ko'tangilar? Mınal çoğu, mına ağı da çoğu ekan. Ulaga o'ta jaray turgan tekeler. 15000 somdan. Bazar qancha so'radi ha? Arqı sıra açat deydi. Görüңүздөр. Mınal kimden ekan? Taka. Mınal ulaga jaray turgan teke 10000 som kemi var deydi. Bazar qancha so'radi aka? 9000 bo'ladi, bermedim deydi. Görüңүздөр. Öte, emeğe de jaray. Ben taptım 15 minutda. Mınal semiz tekeken ulaga dagı jaray turgan 10000 somga bermedik deydi. 10000 som suradı, berilmedi. Бүгүнкү күндөгү ulaga jaray turgan tekelердин баалары. Урматтуу агылар, энелер, эжелер, карындаштар, бүгүн сиздер өзгөн мал базарында кой, кочкор, козу жана ошондой эле эчки, теке, улактардын бааларын билдиңиздер. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар. Каналга каттал электер, подписаться кнопкасын басып, коңгурочону басып койсоңуздар, бизден келген видеолорду биринчилерден болуп көрөсүздөр. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар. Лайк бас дедим го. Байтуа. Мынау улакка жарай турган така 10000 сом. Базар канча сурады? 8 сурады, бербедим дейт. Бүгүнкү күндөгү улакка жарай турган таканын балары. Улактар канча сурады така? 3000ден. Базар канча сурады? 27. 27ден сурады, бербедиңиз. Жакшы. Базар